Ya ko pale lino makadiki malalam ni. Onromi cinampe. Ya na roli sapapa. Tega bopong wading ifake. Dena maruttu dito na marusa lattu orang. Makade toriolota to pandita riolota apa aja na salek. Pertama to nang malas paringarang. Yang kedua aja na saleko bokot tamawari amala. Tama din to nang malas. Yang kedua bokot tamawari, yang ketiga wujud temet. Kade toriolota ya tu nak to ngangit tu dangi riseri lala. Isa rumpiangi lifa temas saile tariwi napasa. Maka dia turi pasepeko di cara dalam wateki napaka tendung rilalang watakali oleh papasangi ululungi ulau. Inna Allah sami'un alim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma fasalli wa sallim nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah, yang saya hormati Bapak Ibu para tim safari Kecamatan begitu pribadi Alena Buta, Bapak Alustaz Dr. Andas Haji Marafit Habib, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas limpahan rahmat, hidayah dan maunahnya, atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. As-sabari ceninga tita makuto farofe mengafatiranna atau pada engkau madapu-dapu ngagilalan rumah barakai sekira-kira mancaji patampa barakah pangini pamasi memuari Allah berkenan passalama kiri linona makuto fahira namati insyaallah. Passalawaki mapassalama lori alibalebina suluna fumala ta'ala Nabi rahmatan lil alamin uswatun hasanah rilalana akatutungita. Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu hidi atanna fumala ta'ala rufatoi kumanyelebu latanai denang kana mega isapa denang kana kena telu atau apa, tapi seditepe mi isapa malade kumanya niga-niga ki ini loto ya seto maparintah apakah statusnya sebagai orang kaya matandre abatire seditepe bai sapa kumanya digagaling sangadinna baraka pamasena fumalata sabah magay umage gana agaga kudigaga baraka na puangi pacapuran na pasti matuna tumaga tandre na fangkae ya kudigaga baraka pamasena fumalatala itu fangkae mancaji la salupo ba dimundin mutumaga hadirin dimuliakan Allah tandre na batie ya kudigaga baraka si pamasena puangi pilalana katutongeta pasti abadi rangay magkatuna kualita. Dan hal ini hadirin dimuliakan Allah terbukti dalam kehidupan manusia. Ketika kita berbicara melihat lembaran sejarah, tomotuak kibalab bingke hadir. Bagaimana karu yang kiyaliku fungalatala sugir tema keigan. Bahkan dalam salah satu sejarah Yoro sugiran na karu fetu 15 untalumpo teke gonci kudan. Tapi karena dia gaga baraka na si bapak masih na
Allah Ta'ala waramparana. Apa yang terjadi hadirin? Itelengi wi waramparana si bawa alena hutanai kusum Allah Ta'ala. Bagaimana Fir'aun hadirin? Ya ku idi ogi makadeki napune sulafa apa? Sogi ni, Arun ni, Raja ni, Magaretan. Tapi dia agak barakak na taruh kung na cabut barakak na kung Allah Ta'ala kufangka. Abatiren na. Apa yang terjadi hadirin? Fir'aun kemudian ditenggelamkan di Laut Merah. Dan masih banyak sejarah-sejarah seperti itu. Sebaliknya tomatwaki, bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salam yalengi ku fung Allah Ta'ala sogireng padiseng, tapi taronga barakah. Apa yang terjadi hadirin? Maka masih dan dia malebih katutungan. Mapak kumaturo suruna fung Allah Ta'ala yang dulunya kita kenal yatim lalu na katutungan, bahkan di umur 6 tahun yatim piatu. Yaro nabitta silele mi bola nonroi ifakampi mi dangkam mi, tapi nataru fung Allah Ta'ala barakai ku ketutungan na famasena fung Allah Ta'ala. Bukan saja kita sebagai umatnya, bahkan seluruh makhluk hadirin kuning kalinga sana nabitta masalawa lor suruh melebih na fung Allah Ta'ala. Betapa pentingnya barakai ku lalana ketutungan ta, sehingga dunia ini akan hampar tomotwaki. Dunia ini dia nak keguna ri seseta ya kulenya baraka pamasena fumalata. Tomas sempaja lagi ya kumakadeki sempaja patama ki suruga kudigaga pamasena fumalata ala sesi sempaja puasa mapaku meto. Tapi karena ini adalah ibadah, berarti jalan untuk mendapatkan berkah Allah. Ya narunam pilino na pase-pasengi na bitta na pudangi Abu Sar ya Abi Sa'rin jaddid safinatan fa innal bahra amik. O Abu Sar kutuko kulino ye na pasengi na bitta taro lalu suku pakabarunat tarulo pintu na sabaya lino manyemunrohe de mule gangkalamun na de tumule misengi wirinna. Maka untuk itu dunia hadirin dimuliakan Allah, pesan Rasulullah ini ya caki tertipu. Ya kukukulino apa kabaruku, ya kukukulino aguru ko malopi. Dan kalau dunia diibaratkan sebagai perahu, dek nagak kala lebih lo via selengangai pagi. Aku rau lengkap toma-toma lebih ada navigasinya. Natiki joko kuasa lama kengi. Natitoki joka ko lebih rengi. Apa aku sasalengam matola? Pertama, natiki tenang, namanya meki malofi. Di sana kita sebut angka 12 kuraupa. 5 rokon na salengi, 6 rokon na tepe. Itambe set di alisan mencaji 12. Ya ku angka to sapa atenanga kulino tataro makasing salengeta. Konsep tauhid dalam kehidupan kita aga bunga nureng ko katutunget tapa atenangan mula wiyelino pacobana puang 10 tahun nak dawan nabita dengan hirup pikut permasalahan yang ada, dan dengan ketangguhan tauhid Nabi mampu memberangus seluruh kejahatan. Asera pulau atau nak dawan Nabi Nuh, dan dengan keyakinan inilah pula hadirin Nabi Nuh keluar sebagai pemenang. 50 asona hadirin dimuliakan Allah, 50 sona 50 tahun ninna itu Nabi Ibrahim alaihi salam kuafir. Tapi dengan konsep keyakinan ini Ibrahim keluar sebagai pemenang. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ia si tonget-tongen na pak lele si farakai. Apa deto neng kelo mega idi kulino. Tenaki mola lalan na fung Allah Ta'ala. Ya kumak di bola ni ya kalima ikwaleta. Ipakasingin ni sengkaruan na. Itaro madece kakubolata. Itaro madece kulalata. Insya Allah termasuk ni toyamasin na fung Allah Ta'ala linota akhirat. Nampi tu idi agamata Bapak Ibu. Dito na mega faruli pa mana magati. Kecuali se ditepuk bawa kumaki wija-wija ki. Pertama
fakke manari lalu wijay kalimat si bawa tentuang la ilaha illallah. Apa aku makasimi tentuangnya pae masage na lolanget takuli. Yami tu na mega biasan na pa madariki bimbang bingung mola lalengi ya ku kapopoki ku megalandre kunna ye bolaku otoku detoga nanu ka ye tapi ku makasih tentu masoro penolor pungala taala insya Allah pasti tenang akan tutungeta. Makanya di dunia modern hari ini magi na megalandre la semuba magitu na mega susai runtu nasaba malore ni akatan ningeta kue apa sewatung ke elori sisi raja na fungalata. Inilah mudah-mudahan hadirin dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan lesi sengkerwa madece karena ya kumakasing itu dok politik kue pae seluruh aspek sosial agi fego ku menyelebok na tanah pasti nafa baraka fungalata. Itu yang pertama hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua lisek na yarulufi ada konsep dialog menuju lori fungalata kesempaja pak yaitu anu fego eonna cinya tu anu fego bawang sebenarnya ikalima kioli sesusiwan mak bicara si bamangulo fungalata nampi tu sempajangi hadirin menuru adan na fungalata ko kurangi na cagaki kuduan rufai inna salata tanha anil fahsai wal munkar situngan-tungan na yaitu sempajamu fahsai wal munkar. Pertama bicara salam, yang kedua pangko kemakajam. Magai Bapak Ibu, orang yang selalu berdialog dengan Tuhannya dengan bahasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in syada kisapa jana kumak bicara ya ku balik mapoi mantaji famasi ya ku lolangi mantaji pasara pamasi ya ku mapangko kang iwat diacir ya narupa inti dari salat sesungguhnya napati napa beleki boleh ku bicara salah napa bela toki boleh ku bicara makajan. Yang kedua sempajangi magi ni taruh malepi nasabak sempajang as-salatu imaduddin aliri ku agama kudeni pego marutung agama ki apa dua tu aliri ifaap alirin na lino ye kampunge ye makunre an-nisa'u imadul bilad ya kude gaga ampekedo ku makunre ye berarti hadirin dimuliakan Allah matunawi perkembang birna kampungnya yana tunampi ku agamata idi ya ku urane lo mak bija-bija aga bunga isuruangi ku nabitta ye tahayyaru lidu tawaffikum fa innal araku dasas sappa ko attarong uwe manni risisena makunre ye macet dupeto fole pajok katola nasaba aliri lo yelli mapaku matiko agama pa ya ku talorngi makasit tandrena madecenna makasinna hubungat talesu ku fungala taala taro makasi sampajang yana tunampi makadan regurutta ya ku angka to muruntu ye sampaja sunnahna lagi cetetangi pas sampaja tong itu tapi ku angka to muruntu nangga ente sampaja sunnahna namutu sampaja wajibna matu na tetato. Padahal hadirin dimuliakan Allah mening nafahang itelisena lo ima sempaja mater yana tunampi nabitta manuru riwayat apa wattunna fole tarima sempajangi dia laksanakan 3 hari memenyak nabitta ega faro dece ya biak sampai menurut riwayat turu Jibril kudangi Muhammad 50 isurakko na 5 miyalekko untuk mupakena iya 50 asikiriko subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 yana tunampi idi pa menurut riwayat ku angka to pura mas sempajang tepa mak purana mak beresalem mak bokona mak kedefung Allah taala deroga faraluna nero atakku de mana ne lokuya cukup di mak dampe rampe kita
cukup nih hadirinnya ceri farelo doang na pakileso apa malebi itu, apalagi ku beri jama atau lebih ke hadir. Bahkan dalam salah satu riwayat angka set diwali na fong Allah Ta'ala bapak ibu pataplon ito yoro wali din na kana cek ka beri jama yamani na cek ka beri jamae lo mani matindo pas lo masalang ito matuan na antara tubun na nyawana nariwa ku kupan na mak beri salat to ti ku masiji de pura sampai jaluru purana yaro mak beri salang matito to matuan na langsung na palen na kuang kalungi ulun na tumatuan na palupa jok ka masiji mak jenne na pamasampaja 20 fetu raka maka de sadai malapi niya tumufego tapi set di mide muruntu ang amingen na maleka ritaka beri pamulan na imangi tomo lebih jadi si tongan na kumak bicara baraka akipak kuih nampi tu fataruk kudaki degaga baraka ku fasae degaga ku galunge degaga ku kantoroe tapi tegi fale monro barakae aku sampajange ilalan na beri jamae ya ku puramuki mas sampaja subuh umpamanya na pajokkat sa mita galutta insyaallah galutti fa baraka ya ku puramuki mas sampaja subuh na pajokka ku jama-jama tapaka kantoro ti fa baraka karena sumber berkah itu si tongan-tongan na kaku sampajangi si bawa beri jamaah. Makanya hadirin dimuliakan Allah ya ku pale lino makadiki malalam ni onromi cinampe ya naroli sapapa tega bopong wadding ifake de na maruttu de to na marusa lattu kurang makade toriolota to pandita riolota apa aja na salek pertama to nang malasi parengarang parengarangi pa ondo lesinna namo manu ikalato makade ogi aga kuatak kalemu lutu na tepana parengarapa ya boleh Jakarta konronge asalene ngarangi Jakarta letu to silalo konro lesin itu aja na saleki yami ku gurut ta ke Haji Abdurrahman Modalle dalam kitabnya Al-Qaulus Sadiq na bagepa Eropa kafang nawa-nawa fikiri farengarang kafang anu deneng kehita kajajanna ni tasiri wakaletta fikiri anu pura hitan nasana ifikirikan cajingan tapi farengarangin asa gurutta tomo lebing ke hadir sedin assalamangolo ku kuangi farengarani sanna saleng fumala ta'ala cinya farengarang jadi ku sempaja maka diki lise na sempajangin na parengarang yero ta fadicengi pa ye bara anu macicca liase na lisse sa fedai fatujus lalalengo menri tatak balik na atujus pak kumitu bawa iku maka diki ku ammi ustaz telu mi dewedding ileseri takak bere ya kana abu siba sahadai ashadu an la ilaha illallah masa loki amma mataru ya guru-guru to ya rupat 747 supaya mali sempajan apa toma-toma lebih ke hadir biasa fakoli pak bicara bahkan rampiki gurutta magi na sempajangit yeso rampi sabah ya naro ibadah papanesa ya ku 10 ni taong 30 20 ni taong 30 to mas sempaja na degaga peningkata ku faringaratta berarti dia tak guru lo ya guru pak sabak magay ya guru marepe ku fungalata dialog terdekat antara hamba dengan Allah kilalan na sampajan ya ku kunilalan na sampajangi siada ki pasilolo faringarat lebih batu saliwan makanya guru tak guru pertama aja nasaleko tonang manas faringarat yang kedua aja nasaleko bokot tamawari amala yaro amala epa duan rufa angka ahsanu amala angka to aksaru amala yaro ahsanu amala makasih ku aksaru amala megami tapi dene hissa maka diruntuk moga dapadan nero makaroba maka ditaruh kayo lo sogi napaka makaroba atau makarobai lele tilu ya sama lupo
mega mi ropa. Tapi belum tentu runtuh. Ia ku ahsanu amala ia ikhlas pak. Makanya Nabi tapuru titanai. Aga kami nama wata kulino suruh pengalatal. Kade Nabi ta hadid bersih. Maka di si sahabat aga picol bersih. Maka dia Nabi tanar afih. Pak bersih facolo ko afih. Makutana sahabat aga picol afih suruh pengalatal. Maka dia Nabi ta alma uye. Itane si Nabi ta hal min halkika asaddu minal ma aga coy uye. Kade Nabi ta arrihun angin. Pak namulo lari joka kubong bange. Ukang ingin mamba lesu. Kade sahabat kamu pakai cowok ingin suruh pengalatala dan Nabi tersedih. Thomas sidak kejaria tahunna. Nade ni setengah jaria bion. Masukna bapak ibu angka keikhlasanna untuk pada ceng agama na pengalata. Jadi apapun bentuknya hadirin pasti terbit kilalenna atekakna hati. Nampi tu ini ku agama apa? Isuruh ki pak damba depan ri. Aja nanti tubuhmu ini meso. Aja na sowenni mi watak kalimu musapar lale. Aja na mude makade aso de makade wenni ya rumu tundru-tundrui. Tapi aku rutok sapa-saparang andre batim. Tega kuro hadirin. Ya rumah dari tariku mengaji tiyang kaling. Yang rindu terhadap Allah, rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ro andrena pak. Yang selalu bersikir setiap saat. Dia nang kana leppe kue lilan. Dia nang kana leppe alla lengenna tinna. Bakang andre guruta Syekh Al-Bahudin anak sabandi na budaki 20 arus sebuah sumutamana na pasemu kuota kalim. Jamu pakai bawa. Pakai sebahagian mengerangi fungalata. Pak cinya tu angin biasa ya lek. Ya ku masulo tama ya ku tama lo masu aja mu pakoso. Tapi pakai masih kiri marengerak uang supaya engkau ku yang ngosor mundina fungalata. Hadiri yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua na fudaki tu matuata. Yang ketiga fudaki. Pertama dendre tu nang malas. Yang kedua buku temawari. Yang ketiga wujud temet. Fak disengep. Fak disengenge ku agama ta dua. Angka fak disenge hasah. Angka to amma. Fak disengeng amma. Ya rona boleh ye pada na guru. Kapak de napak guruang ini senge itu untuk sorimule. Tapi angka to pak disenge ku agama ta pak. Ya sepak disenge hasah khusus. Dok di sembarang ya pudak. Magai nangga enteng amma te agama. Orang yang pertama matareka ku nabi tapa. Tarima wi hakikat la ilaha illallah. Fangulut ta'ali karamallahu wajah. Persis pada waktu melo Nabi Musa kalima ku fungala ta'ala. Ya Allah, wadika kami leset di kalima upake masikiri yang menghusus dariku upalesu paleta. Kedi fungala ta'ala baca ko la ilaha illallah. Maka de Nabi Musa, ya Allah, munana mu iga misetuit aga na fungala ta'ala. Musa, ya ku tongot-tongot minu baca silempumi kesina mu baca cicem mu baca mata ne mu piapalan ya tu nalino lololis. Nampi tu ini pak dene abong-abongi. Pak ya sumpah mas tamata kulino itu sumpah masuta. Cinya bunga-bunga pak bicara na nabita. Man qalamihi akhiru la ilaha illallah dahalal jannah. Nigi-nigi malah pacapur kalimat la ilaha illallah li surugan. Tapi maka deki magampang mo, deka gampang. Apa aku sakaratul mau tahu madarili suruh tepu putih na bolo na fam. Makanya suruh kipak besa-besang ya ropa. Fangulut ta'ali mangolo ku nabita suruh fungalatal. Udah kasih di kalima kas. Ya wad dingu pake macawe ku kuak. Ya ku pake malebya katotongek. Ya ku pake suruh na fungalata'ala marilalek ka lori kuak. Aga na ku nabita pedek kuali. Baca la ilaha illallah. Hadirin dimuliakan Allah. Ternyata ketika kita kaji ini toma-toma lebih, inilah yang menggetarkan arsy dalam sikir-sikir kita. Ya nari toma-toma malebing ke hadir tula ilangi ede nande namarutum. Dan hal itu
na taruh pong alatal pilala na sampajat tafarli fataratte lana katutungan. Itu yang kedua hadirin dimuliakan Allah. Yang ketiga aja na saleko aja lalu na saleko fa diseng falawa. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, ya kumakadiki fale na lisek na yerolofie agage pakataneki ko agamata pa ang kaya sasagke. Maka dito rolo ta mapasilolo ngi alus na kasara mapasilo kareso na papidalle talok sekke mapepacik warampara. Ya agage hisenge idi pak kudalle biasanna agahagam. Padahal hadirin aja pejapang papidalle itu waktu papidalle itu bahkan wija-wija papidalle itu teman-teman lebih ke hadir bahkan hadirin keluarga papidalle itu na masing-masing kamana seke ya ku waktu ta aga seke na pa ya ku ceki na sesa waktu sempajata sesosiwan ni 20 pajang meta ni mas sampaja ku ta 10 menit 20 menit talengi seke pak katu tuha na lumatuntu kasi lo iroko agas na tugas na ulo lo suju tugas na aja lo tetung tugas na jari upamanya lo takabir alengi hak ya ku pale makadeki hadirin dimuliakan Allah ya, keluarga papedalek na kuang alengi hak bimbing mereka ke jalan yang benar ya ku pale makadeki waramparang ya matana itiwi alengi hak manasa bagena pak ya ku 10 mapunay atau 100 matemu tau ngede ke waramparang 2,5% pasui supaya dia natanengi ki soribon ya ku pale na makadeki angka malomo ustaz ya si Rafi macawe waktu pak ya tanggal 10 pun dina tanggal 10 atau malam Idul Adha yang kita kenal dengan hidul kurban karaba yukarribu kurbanan mak depe ku fuangi dengan perantaraan lo hita pak fikku carata mak depe olok-olok angka bembe ya palaluang angka sapi pakai pak aja nero agage ye sama na matu na idi marisa suri mondri na pongalata magi madariki mapakuro pak karena kita terlalu cinta dunia jana tamalada to pak beti-beti anu capu si banu buru kuatak kali ya kumate ki ketuket ka bertugas lemme ye angka bertugas cemmi watak kali angka bertugas kafani watak kali kasilu surah salata ya kumate ki hadirin tak bagi agak dunia tidak pernah menangisi kita kepergian tak ia menyelino hadirin deneng kana masara kumate ki ya rohode jabanjamatta kumate ki keselle ya rohode aga sanna aga gatta pak taselle ni katona mapune warisita di sisi lain ini lo pertanggungjawabkan pi lo na fungalata maka dene ya bupa tacek di aga gatta lenya mapamula asatta ya kufurani iwalu kurani icemme dene na teppo satta fa deppe itu mayai sempajani fa deppe itu mayai de cabu-cabu lumna fa deppe itu mayai fasuru dene na lo teppo satta cani teppu te satta maka de fa deppe hedar fa deppe yan lenya tacek dicek manang kaya rode tilu patar jabaki kumanya lino mat taru hadirin degaga fa gangkan na sangadina sesekali bahkan menurut riwayat tomatuaki ya ku igeteng nyawa iya masunya wa kutubue mapamulin do aji geteng ifalepa ko cingkaci loko gatoba napi pendre kutu loko gatoba napi pendre kwanro kengi loko gatoba ya ku mendre ni galaga pamulange pa aga buka tabuka fakasafna alaiha ibukan inunine hita pertama pitaki agagatta mak bicara ni galutta mak bicara ni bolata mak bicara ni keluargata mak bicara ni tomo-tomo lebih ke hadir dita mak bicara ni fangka ta sibab batiretta idi mette aga lu molekka ya ku tuttet to kulino pak dena makas igana gaga dena makas sekke tandrena pangkat tadi nama kesing amanan kesina abatiret tadi nama kesing ampe kedota metik motolabo tapi estaka surmundri na pungalata lu tanggung jawab ya miku makasim miku agagay makasing atuju-tujunna labo ni iya petumpeng iki ku tapas halaki ya naru yellow ini tomato malep
Bahkan ku galak gak kedua ta menurut riwayat hadirin. Agat tifubak keluarga ta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikun anwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul hasib. Sinina tu matapu. Ajana anak keluargamu. Ajana waramparam pakali-ali ko madabbe ko kuam. Nigi to mapakutu rogi ko tu. Cuma persoalan na pak nakan nagi bicara turiolo ini. Kade turolota ya tu nak tongangit tu dangi risere lala. Isa rompiangi lifa temas saile tariwi napasa. Maka de turi pasepeko di carana lo watteki napaka tendung rilalang watakali boleh papasangi ululungi ulau. Sebenarnya hadirin dimuliakan Allah, dalam hakikat penciptaan kita ye do timak damba do pak laletai aja lalu na nafasut talo mundriase yawo wi akalet si bawa atita pak kapan nafasut pimpik kita pada salam manas satungangeku idi tapi mumpo itandreti manas satungangeku idi tapi mumpo igensi nige ropa nafas agan rena nafaswe itu mega kunna bahasa modernnya ku bolaku otoku agagakku asal megalandra ni kunna pa syada mas safari ti suruh ki masih dekat mega si kunna kuras itu diku ma bangun masjid teh na mega kunna bicaran nami memmu makuras sumbangan lo imakaroba teh na malono wi kwalena di sesena angka si kunna kuras itu diku ko makaroba ki na koji miti yere padahal makade nabi tamalepi tu jari mondre se na jari mondre awan ye lino pa angka fega ki mak bere ye tommi tu di talaloang suri mondre na fungalata. Makanya hadirin dimuliakan Allah ye rogalaka kedua keluarga aja pak aja na wija-wijata tu tel aja na karena pengaruhna na beneta makutofro keluarga tu yang lufe kuata pak onron-ron linota biasa mapakro biasa karena tolino ye lebih mapakarewa ale ki kwalena na mapakatunaati ki kiolona kuang ye na tunampi di kuagamata pak beda rendah diri dengan rendah hati. Kalau rendah diri mupakatuna alemu kepadamu rufatau yang belum tentu kebaikannya dan kemuliaannya. Tapi kalau rendah hati ifakatuna ale kuyolona fungala ta'ala ya ku rendah diri ki hadirin maaga sana tedengi harga diri lenya alebireng datarongi ki kuangi tapi ku rendah hati ki insya Allah pasti macawe ki fungala ta'ala yana biasa kena ki ini pak apa madari irokoke madari ifakifakuku ale kepada teripancaji tapi deh hisat kuku nesuju kuyolona fungala ta'ala tomotoki malebing kere masiri fungala ta'ala ufale supaya pak ya ro galaka kedua ta pak ya kumendre galaka keteluta ibuka ni pak sadda mani mette ataku iya mepuko iya pancajiku tapi mau bokori kak kulinoku magi bulu lesu aga sadda pak menurut riwayat dua telu kuah palesu kak angka makada palesu kak dek no welok maga falo mana masih dekat angka to sadda makada kuah palesu kak kasih namu set di menek dek dulu pak dua ki angka to sadda makada palesu kak kasih kuang muset di detik lokama guru majepuki apa magi pak dek na megi tanengi te kuletu kurau yang pertama tanengi te marap buka niga puang na watutta kulino ka pupuk marabu kaniga puang yana tunampi di ko agamata pa makkade nabi talau arafuhu min abadillah aja pumiyolo puang na pumusompa makkade fangulutta Umar awaluddin ma'rifatullah famulangi ko agame papi jepuku puang andre gurutta Syekh Abu Yahya Ar-Razi agana pudaki man arafa nafsahu faqad arafa rabbah nigi misengalena pasti ni sepuan nigi misepuan pasti di sengalena toma lagi magi hadirin dimuliakan Allah ya lino pak kuangef bakang anca jingeta hadirin angka deniyek tubut tak adalah empat anasir tanah api uwai angin dia lahir dari kun fayakun
Tapi nyawa Pak, dia tidak lahir dari kun fayakun. Wa nafakhtu fihi min ruhihi. Setelah aku sempurnakan kejadianmu, wa nafakhtu fihi min ruhihi, aku tiupkan sebagian ruhku di dalam diri. Nampi tu Pak idi tifau, angka seleng tanabali ka fireke, angka lempu tanabali jekko, angka lebir tanabali tunanga, idi tomi tolinolo malia, cemis sengerogaga. Ya tona tunak kade gurutta, cenye je tunak rufato ye buralino. Pamene rufato ye buralino digato matuna. Degaga to dena sogi, degaga to dena malebbi. Tapi ini ke fale ye buralino Pak, tahu deh. Ya ku tahu mi tahu Pak. Iya, ya ku cinya gagada cemal. Ya ku tahu mi tahu Pak. Ya ku cinya benene cemeo si bau. Ya ku tahu tonget mi tahu Pak. Ya malebbi matoy, matuna. Tapi ku rufatau tahu Pak. Ya na tu madari bahaya. Madari rufanna tahu, tapi sifatna setan. Magai nasabacinya mito ku menyi bureng rupat. Tahu deh mi bureng. Ya na tu nampi ajaran Rasulullah nafak guruki, ajaran kepada manusia tahu cinya rufatau. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya ropa lopi ketiga agagatta, lopi keempat Pak faguruki sabara ifahadere posa. Magi nasaba ia menyelino isampumufi Pak. Makadei fangulut taali sininna totokulino tomatin romana. Katofat taro makade tomatemana. Ya patumatu na tote na paja maling kukuburu. Makanya apapun yang terjadi aga na pudaki pa aguru ki sabar. Andre gurutta Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam aga na pudaki pa ang kadua onrong lo mapiseng yale na pungalata. Ketika pungalata la nalik ko pacoba amating akurang papidali lasa ko atak kalim cita-cita yang tidak pernah kau dapatkan aga lo napudang alena fuang ekoro lo mapitang ya kuasa ngena kuali lo piseng ko fungalata la makadiya kuasa lo pudaki fungalata la makadede gaga wadik kajajak kucinya di to gaga wadik mancaji kucinya. Disitulah kita harus sadar Bapak Ibu. Dek na yamanan na ini akag ipu elo na mancaji ya kude na situru elo na kuang maka de patas sofuogi Adam mututonga Muhammad go mukuah tapi ya patu nakajajas si bawah. Ye. Adam mutonga Muhammad go mukuah tapi ya pa nakajajas si lopi. Biasa idi memelo, biasa idi mi rencana tapi ya pa nakajajang si lopi fungalata. Ia na tunampi hadirin di setiap salat kita agi pau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Sesungguhnya salatku, ibadahku, tuoku mateku soronga kipwa magai nasabak pungalatala kuasa segala-gala. Kemudian yang kedua, onrolo napitangi napiseng elena pungalatala ketika Allah memberikan kita karunia. Naleki ajapa-japa, naleki dalik mawasa, naleki anak-anak maturu matuju-tuju, tomo-tomo lebih ke hadir. Allah ingin memperkenalkan dirinya dengan kasih sayangnya. Yalino Pak terkutu onro pacoba ku angka falekna HP nyameng apa kakwa ketutunget tadalle ajap-ajapang warampara mendre itu karunia Allah. Allah ingin memperlihatkan dirinya bahwa aku punya kasih sayang dan aku yang maha mencintai. Maka untuk itu perlu kita terima kasih. Kuyaleki disuruh kita terima kasih minimal dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya Pak. Yang terakhir, ilalanna rolofi de Pak, ada singgasana status sosial tertinggi ya sange haji. Nampi tu haji Pak 2 fole watakale po na fole warampara. Magai faklo ya pitang anas sangen kulin. Walaupun sebenarnya dalam kitab Al-Hajj ya ku mendre te makkakurao menre miloi tatar ifa ngajari. Jadi ko angka tau Pak pole makkana sa gurutta na pade matanre akka mengki ya fanalo matte ku makadiki ifa ngaji makkade gurutta pole mitu Makkah de fana haji. Magai kade gurutta ku matawafa ko kafetu loma ko sebenarnya ifudang makkade he fetu ngesotu ilalan na silinggo macenne mapaku putu sappa dalle na puangi
tapi aja mu mabela ku fong Allah Ta'ala. Galummu nama siji bolamu nama siji pasae nama siji kantorokmu nama siji mumaga macenne mu sappa dalle na puange aja mu mabela ku fuang fa isa kudiyatis salati fantasiru pura pumakpuyo sampajange walabak kulebok na tanay. Yang kedua, aga fi budaki lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Aga na sappa te pak ku ti malulesu dua mi. Ya kuanana ti malulesu patonga. Tapi ku tau ti malulesu toloppo dua mi atat dengi gi atau angka marissa. Tapi kura opak ku malalaki dua minasa to panditi sappa adam penna puangi si bawa pamasena puang. Apa ku angka ni dua ibu ku akatutungetai nak dampeng itu ni atas salatta nama setoni atau atutungetta insyaallah salama ni linota makutofar akhirat. Itu yang pertama hadirin dimuliakan Allah. Napasengin nabitta wa busar jaddid safinatan fa innal bahra amik. Apakah baharu kumat tarukulu fimmu nasaba tasi melu limbang malamu na temakkewir. Yang kedua napasengin nabitta wa husada kamilan fa inna safara ba'id. Yaku abokok kumalebi fa mabela tulalam. Unrobelana bu lijokai. Manusia pertama yang diciptakan adalah Sayyidina tu Adam alaihissalam. Di pigale sumampu makakwa. Unrobelana di pagaga mulai prediksi jarak antara linota na kuburu. Di pagaga mulai prediksi antara kuburu na asuri mondri na fungalata. Kalau ada pengandaian makadai tahun Hijriah hanya sampai 1500, itu hanya prediksi kita. Tapi anggap prediksi kabar nalino pak, karena itu kata-kata Allah kepada makhluk, yaitu sarai pak, ya kumoni timoni kuan ni jumai, biasa ki matau. Angkang kasewa waktu falippa ku Nabi Sulaiman, maka dia Nabi Sulaiman magru je kumoni ku kuan ni, nama tau mana tak, maka dia sarai, ya iya, kuni kutomi kuon. Mega ti runtu tanah bodoh digaku menye. Ya koni jumano ni sara na lengal laken na kule urengi. Ang kalungo malebu na bampungi macenne. Upak ko bapak upak ko ni tama temu nala nyawa. Padahal ro sarai pak lomi na pudangi Nabi Sulaiman makada. Iya goram. Makade magi mele landre matinro wandi jumai. Kura ka ipudang iya makada. Olo-kolo e manenna kecuali jing na rupa tawe. Ya kucenya wandi juma asona juma na kama li. Demi ni pudas sarai olo-kolo e pak makada. Juma ulas sikwe tau sikwe. Tapi ifudangi olo-kolo e kufung Allah Ta'ala makada. Kucenya wandi na juma na kama lino asona juma. Makanya hadirin dimuliakan Allah. Aga boko lifasukku ku menyepat. Makadaga mata. Ya ayyuhalladzina amanu udahulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sininna to matappo uttami sallangi amanan. Bapak Ibu, ku kabali agagat tafasallat. Aja na si tengah-tengah na tumalabing ke hadir. Angka fangka pasallan aja na fangka tasis sa kesul. Yan rupa mapasukku kubali ang kawija. Bimbingi ko sallangangi. Aja na wija-wijati kan rusuka kipakutan sulungan. Kemudian yang ketiga, napasangangay na bitta wa haffiful himla fa inna akabatan kaum. Alisesa TV. Nasaba iro lalemu mariji banyak tantangan. Yelino bu onro pacoba. Sikat damhata na cinampa tapi mega madari ITV cinya TV ta. Biasa bapak butit tebu matiki. Pak boleh ni kurung mandre, ini silesu mandanna. Biasa pegok sempajangi, matiwi ki. Apa karena gara-gara sempajatta, madari itu netune pada terufata. Biasa gaga mega pak, mega itiwi. Apa kumendre dalle na bali bolata, tapi maka desiki tegi boleh matareka. Biasa hadiri dimuliakan Allah. Iya, ondro-ondro linota mapak mega itiwi. Nasaba antipatin na atitta, madari de namanya makumendre dalle. Ya mana na nasa nabitah alisisa aja mu tiwi-tiwiran na tay aja mu ala tiwira wadingi pakatanin ka kujokan nasaba tantangan kehidupan alalangem mata na kepalawa. Yang terakhir hadirin dimuliakan Allah,
aga nasa nabitta wa ahli sil amal akamala ko nasaba ikhlas nasaba erlo pares sa cinya haki cinya polisi tumatumalepi cinya gubernur cinya tu presiden tampi amu memeriksa pancaji presiden pancaji polisi pancaji hakinya pengelata degagal letu degagi terima kecuali mapacik. Saya ingin mengulangi nampi tunapwaki nabitta cek di cek dinna ibadah amalan seta denule ganggu maleka denule tama puro dega agaleng sangadinna sikiri faringa ramade celor kuat menye si tonget-tongenna nasaba sikiri hadiri yana tunampi ang regurutta na bagengeki lafina atimmu fa dibola apa pertama kalbu fuada sudura an-nur. Pertama kalbun kalbal ditakallubi yaitu ati tak balik-balik pura kiri pura kanan aga lilise ki pak sikiri sebut nama Allah sebanyak-banyaknya lafzal jalali Allah 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 magi pak lo menre liase makita ti asana to puangi nita lo no liawa makita asana to puangi lo li kiri lo li kanan asana puangi sikir inilah kemudian disebut lafzal jalal Allah 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 devale nulle kuropa angka si sikiri pilalena kau sesudah la ilaha illallah Allah ada huwa dua tu rahasia pak nafudaki to panditata ayat yang paling mentauhidkan Allah kul huwallahu ahad huwallah ayat yang tertinggi dalam Al-Quran adalah Allahu la ilaha illallah huwallah dengan Allah huwallah dengan Allah itulah zikir hadirin ya satulu tapattu lesu mangolo ku pengalata watasimu bihablillahi jami'an ya kuna poleku toma leping ke hadir adana denule la ilaha illallah baca wi Allah denule Allah farengarangi huwa denule huwa baca wi a denule a baca zir sikri lesu mangolo ku pengalata iya pae falino to folemi to sompe mi loki lesu maka de gurutta kumacha kona tama kulino aguru toko masu kulino ya kutoko kulino aguru kotto ya kutoko manyawa aguru ko manyawa pak to macam itu tuh maca to manyawa ya to itu maca mate lesu mangolo di sisi arajan pengalata saya kira bapak ibu malampin faletu ku falawangta kesimpulannya cara maku bapak ibu lesu kimi tita laletta pak tapakasingi sing karwatta nasaba lino sikat damata na cinampa di sana bukan lagi secara berkelompok seperti ini tapi pertanggungjawaban adalah nafsi-nafsi ale kaleta aga furta fapolangnya leta insyaallah ya maturumatu taruntu korasurimun dina pengelata mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita dan pertemuan ini adalah isyarat pertemuan surga nanti. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kadeto matuatta kusitik kita di poin dulu ngak mantaji bulu kusitati gue utiwirek